aharisha hinaza kasheshe Robert Mugabe Kachebezi yaba yashikira hasitebe kikuru cha Electoral Commission ahakashoza boma okwehanditso kwayahayanira entebe y'obwa meya obwo Rurembo Mbarara. Kachebezi owabashendekerezi bwo mukazi we niwarakwatere NRM Bendera omukaruru k'obwa meya bwo Rurembo Mbarara. Ekigenderwa cyane no kugira ngo twongera amani omukumekinga shuwa ngo site yitu yagumza munekura niyongero ayigura twagize rebe twakozereho konka twenda twongere mu amani twongere amahanda tubiyonto demanding anshaba government mwe twongere sente tugumize mutkorere kimwe imahanda itaka kozere tubase kugikora tugitomba konka ine yituriyo tukora right now. Kachebezi yaraganiso kwa rukuza kongera amano mu kutungura Rurembo Mbarara obwo arukurwana sobworo mu bantu okutungura by'amagara ibyo bwegese na no kurwana sakasasodo ore wibire nkoko aha cyaro bari yakugira nkonke yiwari jiro ryo mushuma we nkoko kore wagira cyaro kafera abantu kabaragana semero mwetaro bari yaje nkonko gumuntu akaragana sebi wani kore wagire kibaya ukarengo rutocho rwawe ukatema umurwane ibwa urwamande nbaje nkonko gumuntu utwareta no mushuma kore abe wabihira abantu kazina dance ukashemerwa bari yaje ngogwe n'umuzino wa dance konko mukukora tarmu itwe turyabakozi abantu bakatete abantu bakakuba ndiyo mucara akubasa kuzumukanso nkabacicira nkamanye bizubu byanyu so nanimba shaba muje munyegite ho mumpagiro muri akakarura kakuzagarukaho. Entebe y'obwa meya bwo Rurembo Mbarara hati yahikwa abantu batana bari kujirwanira kandi aba barumu umbwateka mwa Louis Gafa otwirariyo munyishenjero wa Igara Westmore district ya Bushenyi. Mbwateka mwa ayahandikise kwa yahayanira entebe y'obwa meya atine kibina cy'ibyo butegetsi ebiva kugendana babiha abantu hati twaza kusimbura na murago tubakuza kunyekururamu nangwa na India tinkumanye bakwasa kunyekururamu zaza kwabeke mpira nituza kurunda karuru ntwenda kuhereza abantu obuhereza akabonero kitu twasharaho radio abo kuba twashanga ngo radio nebasa omuntu wena no wahansi obu radio bukaba nabuke nabasa kagura ahuriraka rero nyo hari yandi yo mukona yanje nkabisho ko nabagambire mbategererizo mukona kabamera nkabata ya kikawasha mukaga twatwaheza. Abanda bihandikise hari umusitani rekatembeyo wa PFF Senator Gaba na Nabinta baramwetise bomba batine kibina okuhandika barukwenda kwesimba hantebeji na naba kansara babo nukuhendera nyinchakade. Aha bwa TV West and area Saratugusa.